Sanibonani-ke ngani zakwethu, yanibikelela mkhulu wasemakhosini Ndebe Xhego ngofakazi noyikimkim mfungalo, yanibikelela nonke emagumbini amane omhlaba, impuma ntshonalanga, eningizimu, enyakatho, eGoli, KwaNtongazade, ngaphansi kweZimbabwe, la kukhona kufinyelela khona lama-customer noma iziguli ezivamise ukufika phakathi esimo zesigodlo. Nibeka lonke no sahlola online kusekho konke ngani zakwethu, awukho kubi nje nathi uJehova sasiphile. 4 weeks ago uBulelani Ramzani uke wathi ucela ukuthi ke ngichaze lapha ngejazi elinjani, eli-green and red. Ngisekhona-ke ngiwumoya lovunguza ukuthanda kwawo ngani zakwethu. Uma kuthiwa umoya ovunguza ukuthanda kwawo fanele uqonde umkhulu wasemakhosini kahambe ngokwenyama futhi akayikhiphi impendulo ngomlomo wakhe uma kusuke kungakuqhamuki la emoyeni. Singabonisana nje ngokwembono nangokubona ngokwasenyameni, kodwa uma sekuqhamuka emoyeni ngiyakutshela. Okay, lana-ke sibheke kanje ngani zakwethu. Ijazi li-green bese liba red. Kuyahlukana ukuthi liba green ngaphi futhi liba red ngaphi, kodwa lo mbala lo suke u-green imvamisa uma lizoba green njengapha njengaleli lakwethu libe red ngapha, okusho ukuthi kukhona isimo samandla obunyanga bemvelo namandla okusuke kuyiwona asuke ekwembethe wena, okuyibona abantu abahamba phambili kusuke kubaphathi bezikhwama kakhulu, okuyibona abantu bezinyanga laba bephatha impela amagona, izimpondo nakho konke, abantu okuyibona bona abayizinjulalwazi ngamabutho nangakho konke, laba aphethe lo moya wemvelo ngempela. Ngizokubeka ngithini, amandla nje emvelo, amabutho akwazi ukulwa ukuthi uma ngabe siguquka sikumisa lapha esithunyweni, ngoba isithunywa suke simise kanjalo, suke sivusa wona wonke le moya kanjalo, kodwa bese kuya ngawe ukuthi wena ukwazi ukugxila kangakanani, ukwazi ukulalela kangakanani lobu jazi obufakile kuwena egazini, ngoba phela silalela ngendlela engafani. Bese kuthi lo red usuke umele lesimo sezitha ezithize futhi nawo, kodwa ngokwengilozi yenkonzo umele isimo samabheji, bese ukhombisa ukuthi in a previous time there was something wrong eyayibe ikhona ngalezi ayikhathi zala madoda okhokho, ngoba nabo bamele izitha, kodwa kukhona izinto lezi-wrong lezi abezenzekile esimeni samandla okuphila nasemlandweni uqobo lwakhona straight. That's why ijazi lelibomvu uma ngabe ulifaka liba nokudonsela izimo ey'ningi ezisuke zikhona, kodwa kakhulukazi lisuke libhejile phezu kwayo yonke imimoya. Uma ubambe lona kuma konke, ubuse phezu kwezimpi naphezu kwazo zonke izimo ezifike zikubhekelele empilweni yakho. Phezu kwesimo se-race yakho fanele wenze sure ukhulekela ukuthi wena uba umuntu omayo ngaphezu kwazo zonke lezi zimo, ungaze ugcine sowuphilela impi noma izinto ezaziphilwa ngoyihlo omkhulu noma zasuke zi-wrong. Jazi-ke red no-green sukumele lokho. Sometimes-ke abanye njengaleli la ekhaya kuhlukene kabili, kukhona eliba green ngenhla lese liba red ngezansi, bese liba-ke ney'thiyo zakhona, okusho ukuthi leli lala ekhaya suke nakhona bese kuba isiprofido sakhona. Amajazi-ke ahlukane, siyaye sibone-ke abanye o-red baba ngapha, o-red o-green uba ngapha, okusho ukuthi okwakho kusuke kuqhamuka ngenye indlela. Into ebalulekile-ke ukulalela leli jazi osuke ulifakile, noma bekuthiwa ibhayi noma kuthiwa yini, ulilalela ngandlelani na? Usuyobuza kumkhulu wasemakhosini ukuthi ulalela kanjani, ngoba kusiyona into engakufundisa wena ngokutshele kuyona ngomlomo, kodwa nxa usuzodlula kulezi zami izandla bazokutshela labathwasela lesithunywa, labathwasela isimo sobudlozi konke, ukuthi la ekhaya awuphumi singakufundisanga lokulalela umoya, ngoba into ebalulekile, umuntu kamoya ubaluleke ngokuthi akwazi ukulalela kakhulu, avulele izindlebe uzokwazi